Deci prečitali písni ruských poetov, ale i serbskí písňočky i špivanky, ktorí naučili na hodzinoch ruského jazyka. Hodziny od 2014 roku trima profesorka Monika Bođi-Mitrović u osnovnoj školi Jovan Popović. Чи було чешко порихтати ту 8-марцовську програму? Ні, не було чешки, бо вони всі заінтересовані були, вони всі su učestvovati, takže не було страшно. Prvo smo pevali i recitovali sve ono vezano za mame, pa smo igrali i smislili smo koreografiju uz jednu pesmicu koja se zove Ljubavna zahatka. Nama cijeli šef šetak zraduju, keď djeci také da co porihtaju i také to prijemne som še čustvovala. Na programi po prirodičoh i baboh bol prisutný i mitrovecki paroh otec Vladislav Varga, kotri ma veljku zasluhu, že še ruski jazik znova uči u školi. On povolal dzeci, že bi še zberali i u parohijalnej sali, gdje im budu obezpečeni uslovija za druženje.